U okviru projekta Impulse Wine jedna od značajnijih aktivnosti bila je i nabavka opreme za najmlađeg šumadijskog vinara, vinariju Arsenijević iz sela Vinča kod Topole. Nabavljena je oprema kako bi se unapredila prerada grožđa i proizvodnja vina u ovoj vinariji. Pumpa za pretakanje, pumpa za kljuk i jedan tank sa zračnim poklopcem, kao i filter sa dvostrukom filtracijom. Vinarija Arsenijević je u prethodnih godinu dana dosta toga postigla. Pre svega želim da napomenem da smo odnosno 2018. godine proizveli jedno novo vino, u pitanju je Cabernet Sauvignon 100%, on sad trenutno odležava u hrastovoj bačvi, biće na tržištu negde krajem 2020. godine, tako da pored našeg prepoznatljivog Merlot imat ćemo još jednu etiketu crvenog vina, to je Cabernet Sauvignon. Takođe, u poslednjih godinu dana uspeli smo da se pozicioniramo na tržištu mnogo bolje nego što je to rađeno prethodnih godina. U suštini utisak o prethodnoj godini je jako pozitivan. Pa u narednom periodu planiramo da nabavimo još barik buradi, još neku baču, tako da i planiramo da proširimo trenutni proizvodni prostor i želimo da neka dugoročna strategija nam je pravljenje još jednog crvenog vina, to će biti čuvena kupaža između Caberneta i Merlot. Vinarija Arsenijević je inače veliki proizvođač grožđa koje su do nabavke opreme u velikom procentu prodavali drugim vinarijama. Zahvaljujući novoj opremi, ovaj mladi vinar je uspeo da poveća sopstvene kapacitete prerade grožđa i proizvodnje vina i na taj način podigne profit sopstvene vinarije i imanja. Naši partneri koji su radili na projektu su nam pomogli da zaokružimo ceo proizvodni proces, prepoznali su u nama veliki potencijal, što po kvalitetu naših vina, što po stepenu ulaganja našeg i sopstvenih sredstava, tako da smo uz pomoć i investiciju, s pomoć projekta zaokružili taj proizvodni proces i ostavili sebi mogućnost da dalje ulažemo u kvalitet našeg vina i u razvijanje našeg proizvodnog programa. Naša degustaciona sala je počela sa radom krajem 2016. godine. Od tada se dosta povećao broj ljudi koji dolazi u vinariju. Sada smo, recimo, za vreme 2016. i 2017. to je bilo negde oko 500 ljudi, da bi se taj broj u 2018. popeo na 1500 ljudi. Pored klasične degustacije vina, mi nudimo i uparivanje hrane i naših vina, podstaknuti tim pilot projektom i da kažem tim novim vinom koje je proizvelo Udruženje vinara Šumadije, Šumadijska ružica, i mi smo odlučili da zasadimo jedan vinograd sa našom domaćom sortom Prokupcem, kako bismo i mi imali priliku da napravimo šumadijsku ružicu. Taj vinograd je sad u drugoj godini, što znači da sledeće godine očekujemo prvi rod.